همین ها یک سر بچنه باجار استانبول برز علی چوان سروک کومله پیشنگین کرد لگلمه برا اوج مرا ببیجه که اف دوزکه چاوایه بکیجان آرمانجان لهمبری وی هاتیه وکرن دم باش که علی تو بخیر هاتی روداوی برێژی ez bawer dikim tu ji ber vê dozê hate dar zandin 11 mehan jî tu di zindanê de ma tu girtî mayî ev cezayê kulte hatiye birîn ji ber heman sedema ye yan dozeke nû ye Belê dem baş ev doz xwe berê ku ez hatim girtin li ser propagandayê PKK nêzê 11 mehî wergerandin endamî ji bo propagandayê tu delîlek ispatek nedîtin lê mixabin dozger endamî xwast û biryar jî li ser endamiyê 6 sal û 3 mehat dayîn qaşo ez endamê PKK nînim dozger wisa di mutala xwe de diyar kirbû gotibû her çi qas tu delîlek nehatibe dîtin ji bo endamiya Elî Çemen ji PKK re lê tevgera wî rewşa wî xuya dike û diyar dike ku di pêşeroj de mümkün e ku Elî Çemen îrada xwe teslîmê PKK bike bibe endam yani li ser ihtimalekê ev ceze danete benê li ser ihtimala ku ez ê di pêşerojê de îrada xwe teslîmê PKK bikim her wiha delîlek nehatiye dîtin tu têkiliya min bi PKK re nehatiye dîtin tenê çend tişta kirbû sedem yek jî rûdav bû ji ber ku dema azadime girtin rûdav min par vekiriye gotiye serokê komeleya şovdarên pêşengên Kurd Elî Çemen hatiye girtin vî hevoka rûdavê xistiye mutalê û gotiye rûdav medyayê PKK ye qaşo medyayê PKK Elî Çemen par vedike mixabin dozger vî jî kirbû sedema endamiyê û ya duyem jî ji ber ku min gotibû şehîdê Kurdistanê vî peyva minê ji bo şehîdê Kurdistanê qaşo ji wan gerîlayên ku li ser çiya hatine kuştin ji wan gotiye şehîd û ev jî yek sedem û ya dawî jî ji ber ku heta îro di tu îfadeyên xwe de di mahkema û dadgeha de min ji PKK re negotiye terör örgütî rêxistina terorîst ji ber min hat pirsîn got û terorîst dibînim min got nexêr ez terorîst nabînim tenê ez li dijî îdeolojiya wî me û fikrê min û baweriya min û vî îdeolojiyê ji hev cuda ye heft nîzê şeş heft duruşme ku ez li hember van ispat dikim ku ez ne PKK'yî me lê mixabin van sê sedema kirin sebeb ji bo endamiyê û niha ço temîzê bi baweriya te wê encameke çawa jê derkeve dibe ku te bigirin tu 6 salan rakevî belê ji ber dema ku min bigirin ne 6 sal ez ê 10 sal razêm ji ber ku dû cezayê min ê din jî niha di îstinafê de hene yek ji bo dibên halqi kîn ve nefrete sürükleme ya duyem jî li ser doza mazlûm Doğan li ser girtîgeha Amedê min parvekî kirbû ew jî salek û 6 me li ser propagandayê PKK dabûne min nêzê 10 sal û 11 meh cezayê min dibe yek dema ku ez bêt me girtin ne 6 sal e lê di pêşeroj de çî diyar em nizanin berê min de we axift we behs kir we got tê yasa derxin û tê gerîlaya re jî yasaya derxin ev ê ji girtîgehê tê bêtine berdan lê çawa hûn dibînin ev nakokiyekê mezin e ku îro ji hêlek ve behsa yasayî dikin û ji hêla dî ve kesê ku tu têkiliya wan tu eleqa wan bi PKK re tune ye bi PKK tên bar kirin ji ber ku tu qamûfile ji bo tevger û xebatê me nayete dîtin Belê keke Elî parêzerên te ji dadgehê re negotin weke nimûne niha pêvajoyeke çareseriyê di navbera PKK û dewletê bi xwe de heye PKK xwe fesih kiriye bi biryara kongreyê rêkxistineke bi navê PKK nemaye tu çawa weke endamekî PKK tê darizandin ev jî nakokî ye ne wisa belê ji xwe me vî ji dozger re jî got min çend mînaka da di parastina xwe de ya yekem ji ber ku axaftinê min û PKK wek hev hate dîtin min gotiye Kurdistan min gotiye çareserî desalatdariya Kurda li ser axa Kurdistanê ev tişt gerandin sedem ji bo vî wek îşît min got ji dozger re û ji hakim re min got îro îşît bi navê Allahu Ekberê bi navê Îslamê êrişê namûsa mirovayiyê kir
و دولتا ترکیه جوی تروریست دبینه لی ایرو دمیناره مزگفتن یم فرمی دولت ده روزه 5 وقت الله اکبر تی گوتن و بحث اسلام تی کرن قاشو هونجی بدوی ایشی ده داخون چخا کسی که کو بجه بحث کردستان بکه او تی واته کو پککیه و پیوا کردستان و دوزا کردستان 205 ساله نه 45 ساله و یا دویم جی پیواجو کی هه دولت باخچلی و نونرن دولت ترکیه همو بحثا وی پیواجوی دکن بحثا درکتنا اوجلان دکن چوا اونی بحثا سروک درکتنا سروک رخصتنا کی بکن و خورتا کی کرد جوانه کی کرتو علاقه بپکه کرتنه هونه بپکه که توانبار بکن ویدیو کی دی و بره من پار بکر او زاروک من ویدیو وانجی گوداری کرد تو پیوک درباره پکه که ده نگوتنه لپشوان آلیا کردستان هی بحثا کردستان دکن هنگی جتن ایریش وان دکن دبی گلو اف کردستان دکو دریه او جد نشان دادن دبین آوا کردستان وی دریه آوا اف جد ترکیه او ترکیه برادای ترکیه برادای حسابا ترکیه و باخو بچوک دبینه دورده دکارم بیجن گلی ترک بچوک دبینه یعنی ترک ملتini aşağılamak. بله. Çava vitine gredi de bir PKK. Bahsa PKK videoyu da ne atıyakırın? Tu ahaftın emi de bahsa PKK ne atıyakırın? Çima hamud خبات و آخافتن و تفگرین کرده تینن گریدن به پککره. بله و انجام استیناف کنگی دیار ببگلو؟ نه دیاره دبه کو 5 ماه دبه 5 سال. یعنی انجام استیناف جارنا 5 ماه ده دیار دبه جانا 3 ماه ده دیار دبه لیج برکوت yargıtay bike ve batlane دو سه ماه حتی وچه از باورم تو بریار درنای پشتوی لگور روشه کات چواب به امجی نزانن گلکی سپاس برز علی چوان سروک کوملیا پیشنگین کرد توش باجار استانبول میوان مبوزور سپاس بله سپاس خوش از بانگک لورد کارم بکم بله کرم که دبیستونه خزیرانه ده لمیدانا شیخ سعید کوته گوتن داغ قاپی میدانی جبوی بیرهانتنا 102 سالیه سالوگریا شهادت شیخ سعید وجبوی تثبیت کرنا پیشنگین گورا پیشنگین کردا کوملیا شوپا کرد یا جودی انسیاتیو یا کساتین سربخو عمل میدان شیخ سعید بن اف جزا منا وصلن منات نسکنندن خبات و تفگره ملکور ما بنا ملور بدو من دوام بکن بنده خونه دوی روژه ده گلکی سپاس هر ساغ بی برز علی چوان سروک کوملیا پیشنگین کرد دو میوان مبو بس سرچاوه روش باش